Yes, igitondo cyiza cy'umugisha cy'amahoro nituze kuri mwese mubana natwe hano kuri News Lab TV. Reka nizere ko mumerewe neza. Reka kandi kuri inshuro nongere mbahe ikaze muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 25 Gashyantare 2026. Ndagira ngo muziruke mwumva uko byifashe mbere yuko mujya mu kazi cyangwa se muri gahunda zanyu za buri munsi. Ibyabereye mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo na Kamaramaza, inkuru y'incamugongo muri M23 yatangajwe nubwo byatangiye bitangazwa n'abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, ariko bikaza kwemezwa namwe masuruse yizerwa cyane ku gutangaza amakuru y'ukuri kandi acukumbuye. Urupfu rwa Lieutenant Colonel W.Ngoma wari umuvugizi mu bya gisirikare wa AFC M23 warashwe na drone za CH-4 z'igisirikare cya Kongo hariya i Rubaya, niyo nkuru yaranze umunsi w'ejo hashize kuwa kabiri tariki 24 Gashyantare. Mwibazaga mutese ni ukuri uko ni ukuri kuzuye nubwo ataraboneka mu by'ukuri official confirmation cyangwa se official announcement ikonfaminga uburyo cyangwa se uko cyangwa se ukuri kw'iyi nkuru agira urupfu rwa Lieutenant Colonel W.Ngoma, ariko ni inkuru yaciye kuba muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ni inkuru ariko itaza kubuza M23 gukomeza urugamba kubera ko duce tumwe na tumwe FARDC yari yambuye M23 mbere gato yuko ibitero bya drone bikaza umurego muri axe za Rubaya. Utwo duce twose M23 yaje kongera kutwigarurira. Ubwo navuga uduce twa Cugi, uduce twa Kaniro, uduce twinshi turi muri groupement ya Kibabi muri teritwari ya Masisi. M23 yongeye kutwisubiza ikubise bikomeye abo kurandi rwa guverinoma ya Kinshasa. Lieutenant Colonel W.Ngoma bivugwa ko yarashwe na drone hariya i Rubaya. Bivugwa ko yarari kumwe n'abandi bayobozi ba M23 barimo General Major Sultan Makenga, ni komanda wa M23 mu bya gisirikare. Yavuzwe mu by'ukuri mu bari kumwe na W.Ngoma, ndetse byavuzwe ko yari yakomeretse, ariko amakuru avuga ko ngo ari muzima nta n'ikibazo na kimwe afite. Harabavuze ko W.Ngoma yarasanywe n'abandi bagera ku 9, ariko kuri kwa aya makuru byaje gutangazwa ko mu by'ukuri atari uko nguko, ko Lieutenant Colonel W.Ngoma ari we bisasu byagezeho hariya muri biriya bice. Ariko kandi hari n'amakuru yaje aho yihwiswa avuga ko W.Ngoma yaba atarashwe na zira drone hariya i Rubaya. Bikavugwa neza ko ngo ashobora kuba murabyibuka ibitero byagabwe muri axe za Uvira hariya kuri port ya Karundu. Bikavugwa ko iriya nzu yarashweho na drone za CH-4 z'igisirikare cya Kongo zari ziturutse i Bujumbura mu Burundi. Ngo mu by'ukuri ngo zarashe imwe mu nzu zari zirimo abayobozi ba M23. Bikavugwa ko Lieutenant Colonel W.Ngoma yaba yararasiweyo, akaba umwe mu bari bamaze iminsi barwaye ibikomere by'amasasu. Bikavugwa ko ahubwo ngo yaje kuba takaza ubuzima nyuma y'uko ngo yaramaze iminsi arwaye ibikomere by'aya masasu. Nabyo ni ibyavuzwe, ariko nta gihamya cy'aya makuru nacyo cyagaragajwe. Abatangaga iby'aya makuru bakavuga batariko murabizi ko W.Ngoma nyuma y'ibitero bimaze iminsi bigabwa mu Manyamulenge hariya Umulenge muri axe za Rwitsa nkuko muri Poezelo n'ahandi byagiye bigira ingaruka ku baturage. W.Ngoma yaramaze iminsi atagaragara ndetse ntacyo abivugaho. Bikavugwa ko rero ari kimwe muri shingirwaho bivugwa ko W.Ngoma mu by'ukuri yamaze iminsi arwaye yarembye cyane, akaba yaje gushira mu mwuka. Ariko inkuru yatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye, ngiye kwiyambaza inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Umuseke. Iravuga ko Lieutenant Colonel W.Ngoma wari umuvugizi w'ihuriro AFC M23 bivuga ko yarasiwe mu gitero cya drone cy'ingabo za Kongo mu gace ka Rubaya. Niyo nkuru mu by'ukuri yabaye kimomo. Bamwe mu bari ku ruhande rwa leta Kinshasa nibo batangije inkuru yemeza ko W.Ngoma yarashwe mu masaha y'igicuku ashyira saa 9 z'igicuku, ni mu masaha ya saa 8 arasirwa ngo hafi y'umurima munini witwa ngo ni kwa Gahizi. Ariko M23 yirinze guhita itangaza inkuru nk'iyi. Ariko kandi Lawrence Kanyuka umuvugizi wa Politike wa M23 yari yatangaje ko aka gace ka Rubaya kibasuwe n'ibitero bya drone kimwe na gace ka Karere ko muri Kivu y'Amajyepfo. Yari yanditse kuri X Twitter amakuru akomeye cyane avuga ko masaha ya saa 8:43 drone z'ingabo za leta ya Kongo aribwo zazindutse zirasa zidatoranya i Rubaya mu bice bituwe cyane, byica abasivile b'inzira karengane. Hanyuma agira ati iki gikorwa kibi kigize icyaha kibasira ikirimwa muntu n'icyaha mu by'ukuri cy'intambara. N'amakuru kandi byatangajwe n'umunyamakuru Steve Wemby uba hafi cyane ya Joseph Kabila uvugwa kuba akorana na AFC M23. Yari yatangaje ko igitero cya drone za FARDC cyagabwe ku modoka z'abayobozi ba M23 icyakora ntiyavuza abo cyahitanye.
hanyuma rero ni inkuru yaje gushimangirwa n'ibinyamakuru bitandukanye bigiye bitandukanye birimo RFI n'ibindi bigiye bitandukanye. Si ibyo urupfu rwa Ngoma byabere hariya muri Rubaya, ahubwo ku birango y'urugamba hasi ku butaka. Turaje twinjire muri iyi nkuru neza, tubabwire ibindi byabaye ku kibuga cy'imirwano bavandimwe. Hanyuma ni munyemerere rero mpite nkubita mpangura turanyarukira mu bice bitandukanye bya Masisi, Warikare muri Kivu y'Amajyepfo, Uvira, mu Minembwe hose turerera hamwe uko situation imeze. Ahubwo noneho ni munyemerere mbanze mbabwire ibyizi ngabo za Angola bivuga ko mu buryo budasubirwaho zamaze koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo, umubare wamenyekanye ndetse n'ibikoresho zaserukanye na misiyo izizanye. Bimaze iminsi bivuga ko Angola yiyemeje guhangana na M23 ifashije igisirikare cya Kongo nyuma y'izinduko za hato na hato Kisekedi amaze iminsi agirira i Rwanda muri Angola. Biravugwa neza ko Angola yamaze kwijandika mu ntambara ndetse no kwezeza Kisekedi ko igiye kumufasha kwisubiza ibice byose M23 yambuwe. Ibi Angola kuba yakohereza ingabo nta byaravuzwe, ariko ntihafuzwe ibikoresho. Byavuzwe ko Angola izohereza ingabo bishoboka cyane. Hari ibyavugwaga ko izohereza ingabo zize ngo zibe nk'abamediateri hagati y'impande zihanganye mu rwego rwo kurebera hamwe uko agahenge kubahirizwa, ariko ibi ntabwo ariko bimeze. Izi ngabo zaje guhangana na M23. Leta ya Angola biravugwa ko yamaze kohereza mu burasirazuba bwa Kongo abasirikare ndetse n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ni mu rwego rwo gufasha ingabo z'iki gihugu mu ntambara zirwanamo n'umutwe wa M23. The Great Lakes Observer, iki kinyamakuru kiravuga ko ku 18 Gashyantare igitariki ubundi niyo yari yateganyijwe na perezida wa Angola Joao Lourenço ko ariyo tariki yo kubahiriza gahenge ka Rwanda hagati y'impande zihanganye, nubwo ari bwo ibitero bya drone byongeye kwibasira abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Rero iyo tariki nibwo ngo Angola yakoze ishyano rya Gashyantare yohereza abasirikare bagera ku 100 ku kibuga cy'indege cya Kalemi ahari mu ntara Tanganyika. Noneho nyuma y'amasaha make kimwe cya kabiri cyabo basirikare bo ni 50 mu 100 boherejwe cyangwa se bakomereje mu mujyi wa Baraka no mu bindi bice bigize teritwari ya Fizi kugira ngo bafashe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi akavuga ko yanayereje muri Kongo Kinshasa indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25, hari na Sukhoi 30 ngo zoherejwe ku kibuga cy'indege cya Kalemi kugira ngo zige zifashishwa mu bitero bigabwa kuri M23 ndetse na twirwaneho mu bice by'ingenzi by'imisozi miremire yo muri Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma Angola bikavuga ko yamaze kohereza ingabo na Sukhoi mu gihe perezida wayo Perezida Joao Lourenço yari yifuje ko ku 18 Gashyantare FM23 ndetse na Kinshasa byatanga gahenge na gahenge Lourenço yifuje nyuma y'ingendo zitari nke Perezida Felix Kisekedi yagiye akorera i Rwanda kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2025. Andi makuru kandi akavuga ko hagati ya tariki 19 na 21 Gashyantare abahagarariye Burundi na Kongo bahuriye mu nama y'umutekano yamaze iminsi 3 ibera muri hoteli ya Kuri Garden i Bujumbura. Noneho yitabiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Primaire Ngabo, mugenzi we waturutse i Kinshasa General Gilles Banzamwilabwe na Minisitiri w'ingabo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Mwandiavita. Umuyobozi wa 34 Region Militaire Brigadier General Mwakumbuluku Daniel nawe w'ibikorwa bya gisirikare bya Sokolade ariwe Colonel Kisembo Isingoma Benjamin n'abapilote baturutse muri Angola ngo bitabiriye iyi nama karundura. Ubwo rero iyi nama yaganiriwemo uko impande zose zigaba ibitero ku birindiro bya AFC23 mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi muri teritwari ya Uvira hifashishwe ingabo zirwanira ku butaka n'izirwanira mu kirere kugira ngo iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo ribyisubize. Ubu rero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rigizwe n'abasirikare babarirwa mu bihumbi barimo aba Angola, aba Kongo, abo Burundi, abo Faransa, aba FDLR, urubyiruko rw'imbonera kure, imitwe ya wazalendo, abacanshuro baturutse mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo, Colombia, Algeria n'abandi bagiye batandukanye. Ibintu birakomeye cyane hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko dukomeza n'amakuru ari guturuka ku mirongo y'urugamba,
ni munyemberere mbanze mabwire ko kuri ubu Ububirigi bwatanze ibisobanuro rwose byimbitse ni kuri uruzinduko rwa Haja Ngoma rwarikoroje mu banyaburayi. Guverinoma y'Ububirigi yasobanuye ko uruzinduko rwa Madame Haja mu mujyi wa Goma rutari rugamije kwemeza umutwe wa M23 ubugenzura nk'uwemewe n'amategeko. Ni Ububirigi bwatanze ibisobanuro nyuma yo kotswa igitutu n'abanyaburayi batandukanye. Mu cyumweru gishize nibwo uyu Haja usanzwe ari komiseri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi yagiriye uruzinduko mu mujyi wa Goma aho yahuriye akanagirana ibiganiro n'umuhuzabikorwa wa M23 Kuri Nanga. Byari nyuma y'ingendo yari amaze iminsi agiriye Kinshasa, Bujumbura ndetse n'i Kigali. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi Maxime Prevot avuga ko yagiye i Goma kubera ko yashakaga kuganira n'impande zose bireba ku rwego rw'inshingano z'ubutabazi gusa. Hanyuma avuga ko inama ye na Nanga itigeze yemeza na gato M23 nk'iyemewe n'amategeko. Maxime Prevot akomeje agira ati muri Mutarama nasabye ko umuryango umwe bw'Uburayi wagira uruhare rukomeye kandi rugaragara mu gutanga ubufasha bw'ubutabazi ku baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni Haja yahuye na Kuri Nanga kwa gatanu w'icyumweru gishize nyuma yo kwakirwa na bagenzi be n'abandi banyacyubahiro, nyuma yo kwakirwa na Perezida Kisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Paul Kagame w'u Rwanda na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Nyuma yo guhura na Nanga rero yavuze ko yakiriye neza imyanzuro y'impande zose bahuye yemera kurinda inzira z'ubutabazi. Ububirigi kandi buvuga ko ibiganiro byo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kimaze umwaka kigenzurwa na M23 kugira ngo gikoreshwe mu bikorwa by'ubutabazi byatangiye ku cyumweru gishize. Prevot yatangiye ashimangira ko guhura n'abayobozi ba M23 ngo ntibisobanuye na gato ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wemera uwo mutwe w'inyeshyamba. Komiseri ari gukora mu rwego rw'inshingano z'ubutabazi gusa bisaba kuganira n'impande zose kugira ngo bafungurwe cyangwa se hafungurwe inzira zituma imfashanyo zitangwa. Yunzemo ko abayobozi ba M23 bakiri ku rutonde rw'ibihano bafatiwe n'ubumwe bw'Uburayi. Munyemerere ahangaha ariko ubwo Haja yari i Goma nibwo hatangajwe inkuru yuko M23 yari kuye abasirikare 230 ba FARDC bari bamaze igihe mu maboko ya M23. Kimwe mu misaro y'uruzinduko rwa Haja hariya i Goma mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru ugenzurwa na M23. Yes, hanyuma ni munyemere tugaruka ku kibuga cy'imirwano muri axes zigiye zitandukanye. Aha ni muri Kivu ya ruguru muri axe za Rubaya. Aha Rubaya yabaye Rubaya. Umutwe wa M23 usohoye itangazo karahabutaka rishimangira ibiri kubera ku mirongo y'urugamba. Urashinja ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kugaba ibitero bya drone muri Rubaya, akana gace kari mu cyitware Masisi gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Kuwa mbere tariki 23 ibice bikikije Rubaya byabaye isibaniro ry'imirwano ikomeye cyane. Ni nyuma yo kugabwaho ibitero by'ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo bafatanya nazo ku rugamba, aho M23 biciye umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo za leta zakashije ibitero kuri Rubaya nyuma yo kuyirasaho na za drone kuva ku mukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki 24 Gashyantare 2026. Aravuga ati kuri uyu wa kabiri tariki 24 Gashyantare guhera saa 8:43 z'igitondo, ubwo baba bwatangiye gucya nyaboneka ariko babukije saa 8:43 z'igitondo, ubwo hafi saa 9, drone z'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, drone za kamikaze, drone za CH-4 n'izindi zitandukanye ngo ziri kurasa buhumyi cyangwa se aveglaroma mu mujyi wa Rubaya, zica igikuba ndetse zinica abaturage b'abasivile muri biriya bice. Nuko ngo izi ndege zarashe aveglaroma cyangwa se buhumyi zica igikuba cyangwa se zituma imitima y'abaturage ikuka cyangwa se abaturage bakuka imitima irahagarara, ndetse si ukubakura imitima zanisha abaturage b'abasivile. Nubwo hatatangajwe umubare w'abahitanywe n'ibi bitero ariko ngo zabishe zabamaze, ariko kandi zangije n'ibikorwa remezo. AFC M23 nkuko bigaragara nta mubare w'abahitanywe cyangwa se
n'abakomerekejwe na biriya bitero yatangajwe. Gusa Lawrence Kanyuka yavuze ko ibyakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ari igikorwa cy'ubugome kigeze icyaha kibasiye inyoko muntu ndetse n'icy'intambara. Perezida wa M23 nawe akaba n'umuhuzabikorwa wungirije w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 Bertrand Bisimwa yaje akomoza kuri ibitero. Ni wumva Lawrence Kanyuka yavuze, Perezida Lawrence Bertrand Bisimwa akaza kavuga, akenshi na Colonel Nangaraza kavuga, ibintu biba byakomeye nyabuneka, ibintu biba byabaye ibindi. Bertrand Bisimwa we yagaragaje ko ngo ibi bitero byatangiye kugabwa muri Rubaya bifite aho bihurira n'amasezerano yerekeye amabuye y'agaciro ubutegetsi bw'Kinshasa buherutse gusinyira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tumaze iminsi tubigaruka ndaje ndabibutse ibyari byo. Avuga ati kuva i Washington hasinyirwa amasezerano y'ubukungu mu by'amabuye y'agaciro, ubutegetsi bwa Kinshasa bwaribonye bikabije, nta cyubahiro bagiha gahunda y'amahoro kandi bukomeje gukora ibikorwa by'ubwicanyi n'itsembwa ry'inzirakarengane nta gihano ibinyuranyije n'agahenge kari kemeranyijweho. Nuko ngo kuba haremejwe agahenge Kinshasa ikakarengaho ikabiri kugaba ibitero avegerama gutya buhumye bigira ingaruka ku baturage bikica bikakomeretsa bigasenya ibikorwa remezo hakaba nta gihano, biragira ingaruka ku gahenge kari kemeranyijweho. Ahanga ntawubaza Kinshasa kuki urenga ku gahenge. Mu mazi iminsi mwumva ko ngo u Rwanda rusabwa kugira ngo ruza gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Perezida Kagame agafatirwa ibihano kubera ko ngo ntago u Rwanda rwigeze rwubahiriza ibikubiye muri ariya masezerano. Ariko se Kinshasa iravugwa hiki? Bararuciye bararumira. Rubaya yatangiye kugabwaho ibitero nyuma y'iminsi mike Leta ya Kinshasa ishyize ku rutonde nk'ahantu hari amabuye y'agaciro hagomba guhabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga ngo n'ahantu Amerika yifuza ko yakwicukurira amabuye y'agaciro. Aka gace ka Rubaya niko kambere kabarizwamo ibirombe byinshi bya korota ku isi. Ni ukuvuga ngo ukareba wese arabya indimi. Ni M23 rero niyikagenzura kuva muri Gicurasi umwaka wa 2024. Murabyibuka cyane. Ahangaha Rubaya ibyaho nakamaramaza. Amakuru yaturutse ku mirongo y'urugamba ahangaha ni bitero byagabwe. M23 yatangaje ko yirwanyeho kinyamwuga. Ahangaha mu itangazo n'ibyavuzweho. Sinzi niba bita M23 itigeze igaba bitero kuri izo drone cyangwa se niba ahangaha hari ukuryumaho kugira ngo igaragaze ko nubwo Kinshasa yarenze ku gahenge ariko M23 yakomeje kwifata ikirinda kurenga ku masezerano y'agahenge. Muri ibyo bitero hari havuzwe ko ngo wazalendo hasi ku butaka ngo barwanyira M23 mu duce twinshi cyangwa se axe nyinshi, ndetse bagerageza kwigarurira uduce dutandukanye turi mu cyerekezo cya Rubaya. Utwo duce bavuze ko harimo agace ngo ni Katoyi centre ngo yigaruriwe na wazalendo, ibi ntago biratangazwa nko kuri kuhamye. Agace kitwa Runigi, agace kitwa Bukumbiriri, agace kitwa Nkokwe, Kinigi ndetse na Nyabirehe. Ariko kandi wazalendo ngo basubijwe inyuma na M23 mu duce twa Lumbishi na Kashovu bagerageje kwa advancingaho. Hagati aho kandi ngo hagaragaye n'abaturage benshi bari bamaze byagaragara ko bari guhunga berekeza Ngungu ndetse na Rubaya. Ahangaha iyi nkuru ndayisubiramo. Ibitero bivuzwe mu gihe ejo ku munsi w'ejo baraje mubwire n'ama operation byagiye akorwa yatumye General Sultan Makenga yinjira mu rugamba mu buryo bweruye nkuko abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bivuga. Ahangaha gusa ntibigambye kumwivugana nkuko basanzwe babyibeshyera, ariko baravuga ko ngo nyuma yuko imbere y'ibi bitero ngo habaye imirwano ikomeye ya wazalendo na M23 yasize M23 ngo yirukanwe mu duce turi mu cyerekezo cya Rubaya. Ni kwa coalition yakanira shaka Rubaya. Utwo duce ngo harimo Katoyi centre, harimo Runigi, harimo Bukumbiriri, Nkokwe, Kinigi ndetse na Nyabirehe. Ariko kandi kuko rero ngo babashije gusubizwa inyuma ngo ntago bigeze bakomeza kwakserera ngo bakomeze binjire mu duce twa Lumbishi na Kashovu kuko two ngo M23 yihagaze irabakubita ibakubitira hareba inzega. Hagati aho kandi ngo hagaragara abaturage benshi bari barimo guhunga berekeza Ngungu na Rubaya. Icyo nicyo kiri kuvugwa. Hanyuma ku cyumweru ngo byari bibi cyane ku barwanyi ba M23 ngo ndetse nabo bafatanya. Ahangaha bakuranda rwa guverinoma Kinshasa murabizi bavuga ingabo z'u Rwanda RDF, bavuga ko ubundi RDF ariyo M23. Ngo mu cyumweru kimwe gusa
ngo bagize igihombo gikomeye cyane. Ni kwa ngo kira cyumweru twasoje ngo cyari icyumweru cy'igihombo gikomeye cyane ku ruhande rwa M23 cyane cyane hano muri Nokivu, by'umwihariko muri teritwari ya Masisi. Ngo ihuriro ry'urubyiruko rwa Wazalendo ruzwi nka CMPDN ndetse na Paleko FF ku munsi wo kuwa mbere, ubwo ibyo ni iby'iki cyumweru none twatangiye turimo. Ku munsi wo kuwa mbere ngo Paleko na CMPDN ku wa mbere tariki 23 Gashyantare, ngo iri huriro rya Wazalendo ngo ryirukanye abarwanyi ba M23 mu gace ka Kaniro ngo yafashwe na Wazalendo yirukanywemo M23. Ibi ngo bituma bagerageza kwegera umujyi wa Katare centre, ni hafi ya Masisi centre. Uyu mujyi murabizi ko ni umujyi w'ubucuruzi werekeza ku bucukuzi bwo mu y'agaciro wa Rubaya, usigaye hafi kuzengurukwa gusa na Wazalendo, kuko ngo bamaze gufata imihanda y'ingenzi ijya Rubaya, harimo Kinigi, Kilonge ndetse na Kaniro. Kuri uyu wa mbere kandi mu gitondo umuyobozi wa M23 ariwe General Sultani Makenga ngo ubwe yashinguye ikirengerekeza hitwa Rubaya. Agezeyo ngo arumirwa cyane abona ukuntu ngo M23 abarwanyi be ngo bari gukubitwa. Ngo yarageze Rubaya, yerekeje Rubaya ngo kugira ngo akurikirane ibikorwa by'intambara imbona nkubone, vis-a-vis, face to face, amaso ku maso, nk'uko amakuru aturuka muri uwo mujyi wa Rubaya abivuga. Ngo itsinda ry'abarwanyi ba M23 ryoherejwe ikinigi, ngo noneho ngo ryasubijwe inyuma rigezwa ahitwa Kibabi. Ngo iryari ryoherejwe Kinigi ryasubijwe inyuma rigezwa ahitwa Kibabi. General Sultani Makenga ubwe ngo yageze ku murongo w'urugamba kugira ngo asubiremo gahunda y'ingabo, asuzume akorera yoga y'ingabo, kuko ngo zari zatangiye gusubira inyuma no gutatana zitari mu murongo umwe. None ngo Wazalendo baravuga ko ngo bagenda gahoro mu kwigarura uduce, ngo kubera intwaro zikomeye bari kwifashisha ku mirongo y'urugamba ngo ziri gupeza iza M23. Baravuga ngo amamashini nka 12 ndetse na za Morutsiye, ngo mashini gani 12 ndetse na Morutsiye zino za Mota Servant ngo ziri gukora kazanga muri ibi bice bya Kaniro. Izi ngo zashinzwe cyane cyane ahitwa ngo Kalonge. Izi ngo zimaze gutangira kubombereza kurindiro bya M23 biricugi, Kinigi, Bisunzu ndetse na Kilonge. Ngo M23 bavuze bati ibi ntabwo ari ibintu, bavuze bati rwose uru ni urupfu. Kohereza ingabo nyinshi z'abarwanyi i Rubaya ngo byari bigamije kurinda uwo mujyi w'ubucukuzi bwo mu y'agaciro, ngo kuko winjiza amafaranga arenga miliyoni 2 ndetse ne mu 500 z'amadolari ya Amerika buri kwezi ku barwanyi ba M23 ndetse n'abatangikorwa babo, ngo hari mu Rwanda, ngo bingana na toni 110 kugeza ku 120 z'amabuye acukurwa buri kwezi muri iki kirombe cya Rubaya. Abona ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa birumvikana. Hanyuma birumvikana ko ibintu bitoroshye ahangaha muri teritwari ya Masisi i Rubaya. Iyi Rubaya Kinshasa irashaka kuyiha Amerika, irashaka ngo kurwana ikarwana inkundura, ngo hanyuma byakwanga igahamagara ingabo za Amerika, kuko Amerika yamaze kwemererwa guhabwa iki kirombe ikaba ari ikigenzura. Ngo bikaba ngombwa ko Amerika ariyo mu by'ukuri igirite yohereza ingabo kugira ngo irinde iki kirombe cy'amabuye y'agaciro ya Rubaya. Amerika Kinshasa yaranabisinyira avuga iti rwose turabaha iki kirombe. Leta ya Kongo ngo yongera iki kirombe cya Koruta cya Rubaya ku rutonde rugufi rw'imitungo y'ingenzi cyane irimo guha Amerika mu rwego rw'ubufatanye bushingiye ku mabuye y'agaciro, nk'uko ibinyamakuru Reuters byabitangaje. Twabigarutse mu minsi yashize, ni nimwe mu nkuru za trendinze cyane mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko ubwo nitwe twari kwisonga mu babitangaje. Ariko biragaragara ko guverinoma Kinshasa so gufata ngo akira, ahubwo noneho barashaka ko Amerika ihagera, cyangwa se abashoramari wa Amerika bahagera. FARDC mu by'ukuri ariyo iri kuharindira umutekano yahirukanye M23. Uru rugamba rwa Rubaya mw'abantu mwe, ndagira ngo mwumve ko ari urugamba rukomeye. Kinshasa ivuga iti turahase
kuhasiga ubuzima wenda dushire, ariko ntabwo M23 igomba gukomeza kugenzura iyi Rubaya, kuko Kongo igereranya iko iki kirombe cya Rubaya gikeneye amafaranga ari hagati ngo ya miliyoni 50 z'amadolari, nuko arenga miliyari 73 z'amanyarwanda, ndetse na miliyoni 150 z'amadolari, nuko arenga miliyari 219 z'amanyarwanda, ngo kugira ngo cyongere gukora mu buryo bunoze kandi cyongere gutanga umusaruro ufatika, cyangwa se cyongere n'umusaruro mu bucukuzi, nkuko inyandiko yashyizwe hanze na Reuters bivuga. Birumvikana ko ari ibintu bitoroshye naka na gato. Ibya Rubaya byakomeje kuba akamaramaza. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ndaje duta tunyarukira mu bice bya Warikare, ariko ubwo reka mbanze mbabwire inkuru ibisa nk'inkuru zingiyi ibigomba no kwihutirwa cyane. Ni inkuru ituruka muri Kivu y'Amajyepfo, muri access zigiye zitandukanye. Ni ibitero bikomeje kuzonga cyane abaturage b'abanyamulenge, biri kugabwana FARDC, Force Armée de la République Démocratique du Congo, FDNB, cyangwa se Force de Défense Nationale du Burundi, Wazalendo, abacancuro na FDLR. Ndimo dena kure ngo bari kugaba ibitero bikomeye cyane ku banyamulenge. Ni inkuru yanditswe y'amakuru minembwe Capital News, tubashimire cyane. Baravuga ko ubwo ngo ni byatangajwe ku bitero bya FARDC, FDNB, Wazalendo, abacancuro ndibonera kure byagabwe ku banyamulenge. Ngo kuri uyu wa kabiri rero, uyu munsi wo ku wa kabiri, uburasirazuba bwa Kongo bwabaye icuraburindi. Byari tariki 24 mu musozi, ni musozi miremire y'umulenge muri teritwari ya Minembwe. Murabizi ko Minembwe yabaye teritwari, ni muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo. Aha ngo habaye ibitero bikomeye byagabwe mu mihana ituwe n'abanyamulenge, cyane cyane rero ahitwa Kalingi, ahitwa Bidegu ndetse na Gahwera. Ibi bice biherereye muri Minembwe ahatuwe n'abanyamulenge. Amakuru aturukaho byabereye agahamya ko ibi bitero byagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ririmo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Wazalendo, abacancuro, FDLR, ndetse mu by'ukuri n'abarundi n'imbonera kure z'ishyaka CNDD-FDD, ni ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi. Bikemezwa ko igitero cyagabwe mu Gahwera cyaturutse mu bice bya secteur ya Rulenge muri teritwari ya Fizi, mu gihe cyagabwe ahangaha mu Kalingi ngo cyaturutse mu duce twa Bicumbi, Mutunda, ndetse no mu bisambu biherereye mu nkengero za Rwitsankuku ndetse na Mikenke. Ahangaha aragira ngo byumve neza. Amakuru aremeza ko nababwiye ko ibitero byagabwe Kalingi bigabwa Rulenge, ariko naho ni ibyo bice. Ariko amakuru akemeza ko ibitero byagabwe muri ibi bice byagiye bituruka muri access zitandukanye. Ibyagabwe mu Gahwera byaturutse mu bice bya secteur ya Rulenge muri teritwari ya Fizi. Noneho mu gihe igitero cyagabwe Ikalingi ngo cyo cyaturutse mu duce twa Bicumbi, gituruka Mutunda no mu bindi bisambu biherereye mu nkengero za Rwitsankuku ndetse na Mikenke. Abaturage bo mu duce twaberemo ibi bitero baravuga ko abateye bazindutse mu rukerera, inyoni zikivuga rwose, sake zikibika, ngo batangira kurasa no kurasa gusa ngo ndetse no gutwika amazu y'abaturage. Umwe mu batanze aya makuru yatanze ubuhamya avuga ati rwose ariko izina ntabwo ari ngombwa kuritangaza, birumvikana cyane, reka tubyubahe. Ngo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bateye mu Kalingi batwika amazu y'abaturage barasa mu buryo budatoranyije. Yongeyeho ko ngo abarwanya umutwe wa MRDP twirwaneho bafatanyije n'aba M23 bagerageje gusubiza inyuma abo bateye, ku buryo uruhande rwagabye ibitero ngo rwatangiye gusubira inyuma mu bice bya Kalingi na Bidegu, ni hafi y'urusengero rwa WTMC Park kwa Mugenza Gatabana. Yavuze ko abarwanya umutwe wa MRDP twirwaneho bafatanyije na M23 bagerageje kwirwanaho basubiza inyuma abo babateye, mu buryo uruhande rwagabye igitero rwatangiye gusubira inyuma mu bice bya Kalingi na Bidegu, ni hafi y'urusengero rwa WTMC Park kwa Mugenza Gatabana. Ibi bitero byabaye ni nyuma y'iminsi 2 gusa agahenge kari kagarutse kufata tariki 22 na 23 ituze ryari ryose mu Minembwe. Ntabwo yigeze humvikana imirwano ikomeye, nyamara abaturage bavuga ko muri iyi minsi ibitero byibasiye abanyamurenge byafashe indi ntera, haba ku butaka ndetse no mu kirere. Ni bikomeje gutera ubwo abaturage b'abanyamurenge muri ziriya axe. Amakuru atangwa n'abaturage ndetse n'abakurikiranira hafi y'umutekano muri ako karere akagaragaza ko ibitero
muri ibi bitero hari gukoreshwa intwaro ziremereye n'izirimo indege zitagira abapilote zizwi nka drone, indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25, kajugujugu zikaba zituruka i Bujumbura mu Burundi, Uvira, Baraka, Kisangani ndetse no mu ntara ya Chopo. Ibitero byo mu kirere kandi byibasiye cyane centre ya Minembwe, aho drone zangije ibikorwa remezo bitandukanye ndetse zigakomeretsa abaturage batagira ingano barimo abana batatu. Ni ibintu rero biteye agahinda cyane. Gusa ahangaha ntabwo umubare nyakuri w'abasivili bamaze kwicwa uratangazwa ku mugaragaro, gusa amakuru avuga ko ari benshi kandi ari benshi cyane. Benshi bamaze guhitanwa n'ibi bitero, harimo nk'umukecuru warasiwe iwe mu rugo ahitwa Irundu ndetse n'abandi barasiwe mu mihana yabo. Biteye agahinda cyane, byongeye amatungo menshi y'abaturage arimo nk'inka n'ihene bivuga ko yishwe n'ibisasu cyangwa se amasasu yarashwe n'ingabo zagabye ibitero. Biteye agahinda cyane ibiri kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Imana itabara yatabara bariyo. Hanyuma rero reka dukomeze turebera hamwe ibiri kuvugwa amakuru ingabo z'u Burundi yo ndagarukaho mu mwanya uri imbere, kubera ko ikiganiro cyo murabona ko ari kirekire. Reka mbabwire ko muri Kivu y'Amajyaruguru rero ibintu birakomeye cyane. Ibintu birakomeye cyane cyane muri teritwari ya Warikare, aha ni muri no Kivu. Hari amakuru agezweho noneho nyuma y'imirwano ikomeye yahanganije M23 ndetse na Wazalendo ku munsi w'ejo. Bikavuga ko ku munsi wo ku cyumweru no kwa mbere habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse na Wazalendo bafatanya na FARDC. Ni imirwano yaberaga mu bice bimwe byo muri teritwari ya Warikare, ni muri Kivu ya ruguru. Haravugwa rero agahenge, ni imirwano yari maze iminsi ibiri ibera mu duce twa Buhaya ndetse na Fungura. Nta nubwo byavuzwe cyane ariko byarabaye. Ni ibice biherereye hafi ya Katobi ndetse ni muri lokalite ya Banakindi, muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare muri no Kivu. Amakuru dukesha ikinyamakuru Actualité aravuga ko ku munsi wo kuwa mbere tariki 23 Gashyantare, aha hari hamaze iminsi ibiri humvikana urusaku rw'imbunda habonetse agahenge. Ni ukuvuga ngo ikinyamakuru kikavuga ko abarwanyi ba AFC23 aribo bagabye ibitero provocation icyarimwe ku birindiro bya Wazalendo ku misozi ya Buhaya na Fungura, ahantu habiri hafashaga abarwanyi ba Wazalendo gutegura ndetse no kugaba ibitero. Amakuru avuga ko nyuma y'imirwano ikomeye uruhande rwa leta Kinshasa ruvugwaho gukomeza kurangwa n'ibikorwa bibi, rwabashije kwihagararaho rugasubiza inyuma abarwanyi ba AFC23 basubiye inyuma berekeza impeti ahari ibirindiro byabo. Abaturage benshi ba Katobi bahungiye mu mashyamba akikije aka gace nubwo habaye hagahenge mu gitondo cyo kuwa mbere, gusa bakuwe mu byabo ntibaragaruka mu bice byabo, batinya ko imirwano ishobora kongera kubura isaha n'isaha bigakomera. Aka gace kavugwaho kuba kamaze iminsi kagaragaramo ibikorwa bibi bihungabanya umutekano w'abaturage bikorwa n'abarwanyi ba Wazalendo. Ni nyuma yuko uyu mutwe rero ufatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo rero bagarutse mu mujyi wa Warikare wari warafashwe na AFC23, ikaza kurekura mu gihe ibiganiro bya Doha byari birimbanyije muri Doha muri Katari. Hanyuma rero muri teritwari ya Warikare hakavugwa amakuru aya nandi cyangwa se aya nariya. Muri teritwari ibintu bihora byacitse byadogereye, umutekano uracyari ikibazo gikomeye mu duce tumwe na tumwe. Bikavugwa ko kuva ku cyumweru tariki 22 abaturage ne babyivugira bavuga ati ibintu turi kubonesha amaso biteye ubwoba n'impungenge cyane. Baravuga neza ko M23 iri kongera ingufu mu buryo budasanzwe. Iri kongera ingufu mu midugudu ya Mpeti ndetse na Minjenje. Iyi ni midugudu iri mu gace ka Banakindi muri groupement ya Kisimba. Nkuko bivugwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa groupement ya Kisimba, abarwanyi bashya ba M23 ngo baturutse ku murongo wa Kicanga Kalembe, baturutse Kicanga Kalembe bari kudeployingwa muri ziriya axe za hariya Minjenje. Iyi Minjenje maze iminsi gabwaho ibitero na drone, birashoboka ko bari kudeployingwa yo ari abasha guhandura izo drone. Aha ngaha rero ngo baturutse Kicanga na Kalembe, abaturage bakavuga ko ngo bari kubona amatsinda y'abarwanyi benshi bitwaje intwaro zikomeye banyura Ikalembe berekeza Mpeti. Ibintu byemejwe n'inzego z'umutekano muri Warikare, nubwo intego nyayo y'izo ngabo itaramenyekana cyangwa se intego nyayo
y'izo ngendo z'abaturage z'abasirikare itaramenyekana, bamwe bakurikiranira hafi bera muri bino bice baremeza ko bishobora kuba ari imyiteguro ikarahutaka y'ibitero karundura ku birindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya wazalendo, cyane cyane hafi y'ahantu h'ingenzi cyane h'ubutumwa bw'intambara hano pinga ya Warikare. Ibi bintu rero bikaba biri gutuma abaturage bagira impungenge cyane, dore ko basanzwe barahungabanyijwe n'imirwano iherutse kubera muri izi axe. Abayobozi gakondo ba groupement ya Kisimba baramagana kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, bagasaba FARDC na wazalendo gukaza ingamba z'umutekano. Ni mu gihe akarere kakomeje kugaragaramo umutekano muke, abaturage ngo bafite ubwoba ko imirwano ishobora kongera gukara bigateza ubuhunzi bushya no kurushaho kuzahaza ubuzima bw'abaturage muri iki gice cya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibyo ngibyo biri kuvugwa cyane muri teritwari ya Warikare, aha ni muri no Kivu. Ahangaha ngira ngo murabyumva ko ibintu bitoroshye naka na gato muri teritwari ya Warikare, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Tugarutse i Rubaya gato, mu misozi ya Kalonge amariterari ngari guturika, ibi bombe biri guturika muri izi axe. Turakomeza gukurikirana uko situation imeze, turakomeza gukurikirana uko ibintu biza kugenda hagati y'impande zombi zihanganye mw'abantu mwe. Urugamba na magasa, urugamba n'imbelenge, ibintu byakaze byarushijeho gukara ndetse no gukarata hagati y'impande zombi zihanganye. Perezida Felix Antoine Kisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari mu myiteguro yo kujya gutakambira ab'uruhu rwera. Perezida Felix Antoine Kisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu mugambi wo kujya gutakambira ab'uruhu rwera. Tutizimbye mu magambo, twiruka cyane twinjira muri inkuru ikomeye cyane kandi yihutirwa. Biravugwa ko umukuru w'igihugu Perezida Kisekedi Felix Antoine aka Chilombo ategerejwe i Paris mu Bufaransa, aho agomba kujyanwa na gahunda zirimo gutakambira mugenzi we Emmanuel Macron kugira ngo amufashe gufatira u Rwanda ibihano. Kisekedi ari i Burayi kuva mu mpera z'icyumweru gishize, aho ku gatandatu yagiye mu Bubiligi mu ibanga rikomeye, byari mu rwego rwo kwivuza ndetse no kwibagisha byoroheje. Amakuru aturuka mu bantu ba hafi ye baravuga ko nyuma yo kuva i Buruseli mu Bubiligi agomba kwerekeza i Paris mu Bufaransa, aho agomba guhurira ndetse akagirana ibiganiro na mugenzi we Emmanuel Macron Bufaransa. Ni ibiganiro by'abari abagabo bombi ngo bizabera muri presidansi y'Ubufaransa. Abakuru akavuga ko bigomba kwibanda ku ntambara yo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku kibazo cy'ibihano bigomba gufatira u Rwanda. Usibye Kisekedi, amakuru yemezwa n'ikinyamakuru LSA Africa aravuga ko kuri wa kabiri Perezida Macron agomba kwakira i Paris abandi bakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika barimo Colonel Michel Randrianirina ndetse na uyu ni Perezida wa Madagascar ndetse na Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire. Kuri wa gatatu kandi nibwo byitezwe ko agomba guhura na Perezida Felix Antoine Kisekedi. Kuri 23 Mutarama uyu mwaka nibwo Perezida Kisekedi yaherukaga guhurira na Perezida Macron ahitwa Champs-Élysées. Ni nyuma yuko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yari yatumye Perezida Kisekedi i Paris mu Bufaransa. Nyuma yo kugirana ibiganiro byibanza hanini ku ntambara yo mu Burasirazuba bwa Kongo, Perezida Macron yisheje Kisekedi ko Ubufaransa bushyigikiye byimazeyo ubusugire n'ubwigenge by'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imbaraga z'ibikorwa cyangwa se zikorwa kugira ngo hagerwe ku gahenge gafatika kandi gashobora kugenzurwa mu Burasirazuba bwa Kongo. Ni muri ku kwakira rero 2025 nibwo Perezida Emmanuel Macron yari yahuye na Perezida Kisekedi ubwo bari bitabiriye inama yigaga ku kibazo cy'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe Perezida w'Ubufaransa Macron yatanze icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ngo gikoreshwe mu bikorwa by'ubutabazi, ndetse icyo gitekerezo kiza gushyigikirwa na leta ya Kinshasa yari yihaye intego yo kugifungura bitarenze mu Kuboza umwaka 2025. Iki cyifuzo rero cyakora cyaje guterwa utwatsi n'umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Goma, ugaragaza ko gufungura kiriya kibuga bitari mu nshingano z'Ubufaransa ndetse ko bitari bikenewe rwose mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri yari ikomeje kugaba ibitero bya drone mu bice bituwe cyane n'abaturage benshi.
ibi bije nyuma y'uko ubu uruzinduko rwa Kisekedi ruje ejo bundi tariki 2 Gashyantare 2025 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa yaje Kigali mu Rwanda ndetse yari yabanje i Kinshasa. Ni Jean-Noël Barrot yabanje Kinshasa aganira na Perezida Kisekedi ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Yabanje i Kinshasa rero arangije aza kwerekeza ni Kigali mu Rwanda aganira na Perezida Kisekedi na Perezida Paul Kagame mu Rwanda ku kibazo cyo burasirazuba bwa Kongo ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Byagaragaza ko Ubufaransa bushobora kuba bufite umuhate wo gutuma haboneka amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ni kenshi Perezida Macron ubwo yari hariya i Kinshasa yaganira na Perezida Kisekedi ndetse amwibutsa ko icy'ingenzi ari uko mu by'ukuri cyangwa amwibutsa ko icy'ingenzi ari uko yaganira hakarebwa uburyo hasenywa umutwe wa FDLR. Ibi Kisekedi na Macron barabipfuye batungana intoki murabyibuka. Ahangaha rero Kisekedi kujya i Paris ni uko yamaze kubona neza ko Perezida Macron yamaze kujya ku ruhande rwe. Ni kwa ngo Macron nawe amabuye arayashaka. Bijyanye nuko murabyuka misi yashize bavuga ko bifuza ko ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa ndetse Macron yabivuze nka hari icyemezo cyafashwe. Ikibuga cy'indege kigenzurwa na M23 kuva mu mpera za Mutarama umwaka ushize, ariko gufata icyemezo cyo gufungura icyo kibuga ugatangaza n'itariki bitagomba kurenza rwose kandi nta numwe y'uwo mutwe ugenzura icyo kibuga yari ihari, byabaye nk'agasuzuguro. M23 yahise ibyanga ivunira amavira biti never, ntabwo ibyo bishoboka rwose. Ni gute hafatwa imyanzuro igafatirwaho tutari kandi twe tugenzura ikibuga? Birangira Ubufaransa busa n'ubusebye. Ejo bundi bukora igikorwa gisa nko kwihimura, sindabona igisubizo cyabyo. Ubufaransa bwohereza abasirikare 500 hariya Ikisangani mu ntara ya Chopo. Bivugwaho amashusho arasohoka kandi byari byakozwe mu ibanga, murabizi ko nta makuru wayahisha. Ubufaransa buravuga buti aba basirikare nabaje gutanga imyitozo ku ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi, ubufatanye mu gahara imyitozo n'ibiki byose n'amahugurwa. Ariko byaje kugaragara ko bamwe bahise boherezwa muri uriya mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ese Ubufaransa murabibona mute bwaba bwinjiye mu ntambara yo kurwanya M23 mu buryo bweruye bufashije igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo? Ese ibihanga bibiri mu nko nimwe birashoboka? Murabizi ko ingabo z'Ububirigi ziri hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ese Ubufaransa n'Ububirigi byakwisanga mu ntambara bihanganye n'umutwe wa M23 bifatanyije? Ni ikibazo mu by'ukuri nifuza ko namwe mwatangaho igitekerezo. Ni Kisekedi werekeza i Paris mu Bufaransa nyuma y'uko i Kinshasa naho imyiteguro irakomeje. Mu by'ukuri ni imyiteguro ikomeye cyane yo kwakira abarimo Faustin Kayumba Nyamwasa i Kinshasa uri ku rutonde rw'ibyihebe 2015 bashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe mu by'ukuri bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Felix Kisekedi Perezida wa Kongo biravuga ko ari mu myiteguro yo kwakira i Kinshasa abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda barangajwe imbere na Faustin Kayumba Nyamwasa. Mu by'ukuri wigeze kuba umugambi mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ibyo uyu mugambi byatangajwe n'umunyekongo Pero Rwanda. Uyu nguyu yazwiho kutangaza amakuru yacukumbuye y'ibanga y'imbere mu butegetsi bw'i Kinshasa. Uyu mugabo kandi asanzwe aba mu gihugu cy'Ububirigi. Avuga ko rero ngo usibye Nyamwasa washinze umutwe wa Rwanda National Congress RNC, abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda barimo Kisekedi ateganya kwakira barimo Rudasingwa Theogene, uyu wigeze kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka RPF Inkotanyi, barimo David Himbara uzwiho gusebya ubutegetsi bw'u Rwanda, na Gerard Gahima wigeze kuba umushinjacyaha wa Repubulika. Ntibizwi ikizaba kijyanye aba bagabo i Kinshasa, gusa bitekerezwa ko uruzinduko rwabo ruri mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda Kisekedi amaranye igihe. Ni Kayumba Nyamwasa na bagenzi be bategerejwe i Kinshasa mu bihe byashize. Kisekedi yagiye yakirira n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda hari i Kinshasa basanzwe baba mu buhungiro. Abarimo Eugene Gasana ugeze kuba ambasaderi w'u Rwanda i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango wa
Afurika mu muryango w'abibumbye murambabarira na Jean-Luc Habyarimana usanzwe ari umuhungu wa Habyarimana Juvenal wigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu Gushyingo 2025 ubwo Perezida Paul Kagame yaganiraga n'abanyamakuru yemeje ko mugenzi we Felix Antoine Kisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaze igihe akorana n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda barimo Jean-Luc Habyarimana mu kubaka umutwe wa FDLR kugira ngo uhungabanye umutekano w'u Rwanda. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko uwo mugambi urimo abantu benshi barimo abahungu murambabarira barimo n'abahunze igihugu. Ati hambere aha mu myaka cyangwa amezi twamenye kumwe mu bahungu ba Habyarimana na bamwe mu bantu bahunze hano batuye i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze igihe bakorana kuri iyi gahunda ya FDLR ndetse barinjijwe baterwa inkunga y'amafaranga bamaze igihe bakora ibintu byinshi ku mabwiriza ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo w'ubwe. Twarakurikiranye tubona inzinduko nyinshi basubiyemo guverinoma ya Kongo Kinshasa, hanyuma tunakurikirana ibikorwa bagizemo uruhare yemwe harimo n'abari abayobozi ba guverinoma bahunze nko myaka ya 20 ishize nanone kubera kugira aho bahurira na FDLR cyangwa se ibindi bikorwa byo kubangamira ubusugire no gushyira hasi guverinoma. Perezida Kagame yavuze ko kuba FDLR ikomeje gukingirwa ikibaba na bimwe mu bihugu by'i Burayi bifatanyije n'umuryango wa Habyarimana nk'umugore we Agathe Kanziga ndetse na leta ya Kinshasa bigaragaza ishusho nyayo y'uko ikibazo cy'uriya mutwe giteye ndetse naho uhurira n'ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yemeje iriya mikoranire mu gihe amakuru avuga ko Kisekedi na Jean-Luc Habyarimana bateganya guha FDLR ibikoresho bihagije ndetse bishya byo kwifasha kubona abarwanyi bashya ndetse no guhabwa ubuyobozi bushya ndetse kuri ya muhungu wa Habyarimana azaba ari we uyoboye FDLR. Umwe mu bantu ba hafi y'ibiro bya Kisekedi mu mwaka ushize yatangaje kuri ya mugambi unarimo abanyamabanga b'ihuriro RNC riyoborwa na Kayumba Nyamwasa n'iyita guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro iyoborwa na Thomas Nahimana wabaye padiri. Bivuga ko Kisekedi ateganya inama yo ku rwego rwo hejuru Kinshasa muri uyu mwaka 2026 izahuza abantu bo mu mitwe y'iterabwoba bita abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bareme ihuriro rifite igisirikare gikomeye gishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda kikaba cyanakuraho ubutegetsi bwarwo.